Pamiarsa panincapan kawentenan kendaraan ring tol Bali Mandara, ngawinang arus selalu lintas ring tol macet. PT Jasa Marga Bali Tol utawi JBL nu reksain, wenten langkungan pitung dasa talian kendaraan saneng lintangin ring tol tur kejantenan kawentenan pini ageng. Puni kemawinan mau sana majeng wisatawan ring Bali. Macet talar kepanggih kantos ring widangan canggu miwah kerobokan. Wakil Ketua Umum Kadin Bali Anak Agung Bagus Bayu Joni Saputra Mausang sektor pariwisata majanten ngelimbak pini bicik risampun pandemi tur sinarangan ring kawentenan infrastruktur sekadi underpass flyover saha MRT manenin indik macet ring tol Bali Mandara nenten wantah mausana ring angkutan wisatawan keluar masuk bandara saning lanturang gala angkutan orang talar geni wasana kaon. Ketua Umum Alfi Bali ngawadarang pemerintah Provinsi Bali inggian eksekutif legislatif miwah swasta patut nguratiang pini becik saha guyub ring sajeroning ngicenin selah pemargi nyane kemacetan saneng ngawina wisatawan memargi nuju bandara santukan kawentenan kendaraan kosak ring gerbang pintu keluar Bandara Ngurah Rai. Pemerintah kauduhang digles nyegeang infrastruktur untuk nampenin kemacetan punika. Ring sajeroning ngotuang quality tourism. Pemerintah patut ngururuhang pemargi taler ring pikobot lu miwah kemacetan. Pikobot inucap mejantan mawasana ring pengerau wisatawan ring galah pungkuran. Pikobot inucap taler mawasana kawan ring angkutan ekspor lintangin udara. Anak Agung Bagus Bayu Joni Saputra ngawahin pariwisata Bali kantun mataki-taki nyiagayang infrastruktur penunjang ring sajeroning nampenin kemacetan puniki. Wirnanya Bisnis Bali.